ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shnong. Net foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Khaw Rashon, Naga Center, Myriaw, Southwest Khasi Hills, ka Shnong Gobran Markhap, baka Potgro, Raja Klep, Lalai Bnai Kinthi, Baram Shiml Penpoi Satya, Shikipat Nong Shnong, Kibide Banyo. Kinong Shnong, Kileben Pentip Yagani, Shikinong Elam Jaka FKGGP. Kumta ka Naga Seng, Kalet Yakendo, Additional Deputy Commissioner, Jong Southwest Khasi Hills, Benwa Jingtip na u. Kini ko office kelakular bakan budin banlap di jing shisha baro namar Haduh menta kamshai la jing ja Jong Khaw ke nagi dealer ni nagi wholesaler. Lagi FSP wana kedu menta o risang itu mana kedu ya o deputy commissioner ba ka supply he tamba musim la don ta sing la kedu no additional set pan la ya ki akren ro ba di inspector de supply ha ba de ba ke jing ja o Khaw hapos ta Myriaw tena kala kaseng la yo jujur hari ni ka sangsni te ta persang benwat di tim yan pemben sutu ba ba seno yo hi to Khaw ro jut batu Agos batu September tenden nang nilai kedua hane kini ki observe de pai ka supply ki on ba nak liang ka office ka da issue itu Khaw hanisha haki hosla kan mereka balong bai pai ba no Shnong tu ki ojo sengi ba Haduh menta yakini ki live line shim yo Khaw te nak liang jungi nilai kedua officer ka respond ni kam ki on ba sa hapok sansni nak liang odon chang mister ko hapok sansni sa phan piri banwat jing sha ba sha poi to Khaw bat kila ong lo yang ni ban sa pentep kaseng Haduh kasansni sa ai ni te ni kaseng badang lang jungi mungkin tu ya kini officer ba ngin kwa shu ba kum kini ki agi ba tidang jab yang hadis nang nismat tapi ba kum lo mentau Khaw nak ka central government kalau IA ba Shnong kari indai baro nang tai bedu basuk ba susi kalong ba kidon katu kat nai ba penjak lab Khaw kentip manu penjak lab Haduh mentang pala betip tak benar layo ikin ya inquiry ngba ka department sa tip ngi ba manu pendukam bakal to Khaw dia ka mentang empat bendong empat komen manu pendukam bakal to Khaw pada bilang ni husang tip ta long ba endang layo ya ka information ba biang ni tip na kalian department sa ngi haden kasas ni dia nang kipat du ba nang ismat ba borok ki dilar ki ba hapot sulwas jungi bat borok ki hosilar ba hapot sungi mlisho ba ni le kai kam pe ba ma sen lagi dalap nang ismat ni saya cukun ki don an ke ba dot hampa tu ka stop jongka supply